Кырым татар тілінде севімлі сөзіңіз. Кырым татар тілінде hepsi сөздерін sevem, ama ziyade belkim bilmek, көрмек сөзін sevedirim. Кырым татар жаққа кечмек үшін неден башламақ керек? Laf etip başlamak gerek. Hiç de utanmadan, mına men edebi tilini bilmeyim, menim şivem böyle bir külünçülük көрінеbilir деп utanmadan laf etmek gerek. Сіз қартлармен çok интервью кечіресіңіз, ешітілген ең күліншілі баре. Men laf etken kartlar elbet pek çok külmeyediler ama gene de işte jayradık, jayıldık, ekşigen katıktayın, burçılap kaldık деген laflarını eşittim. Кырым татаржа сөгінесіңіз ме? Evet, onsuz ola mı? Ана тілімізде ең sık rast келген хаталар. Sağ olun sizge, adımda eşitilgen bu söz. Yanlış elbet. Ялыбой, чөл я да орта елақ шывесі. Men hiç ayırmam. Hepsini sevem, hepsini birdayin sevem, gururlanam ve yeri kelgende yalı boyuna barganda yalı boyca, çöl tarafka barganda çöl tarafça laf etmege tırışam. Шиведе ең күліншілі баре. Folklorumuzga müracaat eteyik. Ne karaysın kozum kok mu? Sende var jarta akıl, mende yok mu? Кырым татаржа лaf et, çünkü Bu ana tilimiz, bu vatanımız, bu kartlardan kalgan mirasımız, bizim kimligimiz. Biz bu tilnen başkalardan fark etemiz ve bundan biz gururlanamız.